Ko tētahi i reira e tatari ana kia puta mai te whakatau a ngā hinara e pangana kia Christopher Luxon ko Tini Molyneux, Māori kura whakahira o te ao pāpā o Māori. Tini, tēnā, koe nau mai anō ki tō hōtaka kia Te Karere. E hoa e tata ana ki te kōwhiringa pōti o te motu iti ho i te iwa te kaurā e toi ana. Tini, heha te pānga o tēnei raru i te rānei ki te hiahia o ngā hinara kia kāwanatanga anō rātau. Koeni pia tētahi kaupapa Scotty kua roa te marea e whakarongo ana. Kua hoha pei te whakarongotanga mo tēnei kaupapa mai te tūtana o Luxon, hei Premier, i roto i te āhuatanga me heke me noho. I te rānei, kua noho, i roto i tana tino kaha whakapono, kai te kaha tautoko hiae, e tana kāhui minita. Ki te titiroko i tana kauhau te rānei, ko te hunga e tū hētiria nei muri iaia, te hunga e whakapai hiana, i hiahia ki te tūriki iaia, pēnei Chris Bishop, Erica Stanford, me Mark Mitchell. Engari, aha koa tā rātau kaha whakapono kai te kotahi rātau, ki te atonihia te āhua āwangawanga, āhua pōhehe i waenga i te kāhui minita a Luxon. Anei he kōrero mai a rātau. The feeling is that 100% support, united behind the Prime Minister, Christopher Luxon, the leader of the National Party, and looking forward to win this election. We have full confidence in the Prime Minister, and we are laser focused on winning this election in 87 days. The Prime Minister has 100% support. Did you vote for him? Caucus. The Prime Minister's got my 100%. Did you vote for him? I just answered. I am absolutely 100% backing my leader, Christopher Luxon. I'm really pleased with the result, that we've got clarity and certainty, which is 100% confidence in Christopher Luxon as the leader of the National Party and Prime Minister of this country. We don't talk about what we discussed in caucus. We supported the leader. We have a plan to win the election, and that's what we will continue to do. I'm not going to comment anymore. What has happened, and we go out and we lift our eyes up and we make our way forward, and that's what we're going to do. You've got it on record, I voted for him. You know I did. Nā, ko ngā kai kōrero o te rōpū ngā hinara era, tini heha tā ngā rōpū o te apitihana ki ngā mahi i te rānei o tira ki enei raru nei kua pātu nei kia Christopher Luxon hei Premier o te motu hei kai arahi i a ngā hinara. Tino kakama rātau, tino tere rātau ki te whakakanohi ki te kōrero mō tēnei kaupapa. Engari, ko te āhuatanga pia, ko te titiro pia a te rōpū reipa, o tere pia kua whai perehana te taha māui mai nā whakahaere a rōpū nahinara i te rānei. Engari, ko te kaupapa anō i werohi atu hoki kia Chris Hipkins anō, wetahi kōrero kare e taia e ki te whakahoki, roto i te āhua. Kare ia e kōrero ko wai nā pāti ka hono atu a reipa i roto i nā pōti e heke mai nei. I roto i tōna kaha whakapono ka kaha taia e te rōpū reipa te kawe i nā pōti e tuai rātau hei kāwanatanga i nā pōti e heke mai nei. Anei nā whakaro mai āna mema. Well, the difficulty is that he's the first Prime Minister that gave away Prime Ministership to two others for a very long time. That's just a matter of fact. So I think this makes it harder for the Prime Minister, and clearly the divisions remain within the National Party caucus. The National Party might not have been able to get rid of Christopher Luxon. New Zealanders can on the 7th of November. Ko ai ka hua i roto i tēnei tākaro tōranga pū ka mōhiotia i roto i te kaumārua wiki. Engari, ko ki te tātou i roto i nā wero kia Luxon i mua, ko tana whakapai, no te hunga pāpāoho i tino korea i e rata te marea ki aia. Ka rewe rā tūmama kōrero i puta i aia i te rānei, nā te mea kua kita i roto i nā wiki tata nei, e mai wana te waiwai o Luxon ki roto anō i tōna waha, i roto i ana whakapai ki te hunga pakihi i roto rua, me tana hiahia ki te whakatū referendum mo te FFP, kāre he tangata atu i mōhio mo tēnei kaupapa. Tēnā koe Scotty. Me nui ana ki a koe, Tini, kāri ko atu i a koe hoa, kāri ko atu i a koe, ka pai hoki tō kōrero mo te perehana ki te taha māui o te whare i tēnei rā, ka me nui ki a koe e taku rangatira, Tini Molyneux, tēnā koe. Hoi no, Tini Molyneux i te whare pāre